أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا پیرککا گو خزمتا جامعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دکر و پشتی گو وفات کر پیغمبر خدا چو سر قبراوی جیرا لمیش کر و جیرا دعا کرن امی بحثاوی بکن. د مدینه منور دا پیرکک هبو، پیرک فقیر بو، کوله بو، پیرک ام بیجن نجوانه سپی بو، پیرک گوجه جوارد بیجن سیاهی یعنی زنجی بو. فقیر بو تنه سبا ویا گو پیخ و افتخار بکی جی تنه بو و وقتی گو خویا نکربانه جی کس لی ندگرها یعنی کسیر جی نمراق بو و پیرکی گو اچاوا خزمتکی جی اسلامی را بکم. قرار دا گو از جامعه پیغمبر علیه الصلاة والسلام از جاری پاقش بکم. کرا قاعدش خورا دوام لی ازن جسیده خود خواست و دهات جامعه پیغمبر علیه السلام و جامعه پیغمبر خدا پاقش دکر، تمیز دکر. دبی روژه که وقت هات اجله و تمام بو و پیره که وفات کر. وقتی گو وفات کر ایوار بو، صحابیه نهاتش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را نگوتن، بلکه هنک صحابیه لسر لمیش کر و چون دفن کرن و هات نمالا خو. دبی چند روژه که و چون پیغمبر خدا دبی روژه که وها گوت گو که او پیرکا گو جامی پاقش دکر اف چند روژه که پیجناوی نای سبباوی چیا دردوی چیا. هنک صحابیه ش پیغمبر خدا را وها گوتن گو یا رسول خدا گو وی پیرکی وفات کریا. ناوی وی پیرکی جی محجن بو. دبی پیغمبر خدا جوار گوت گو ما چما و خبرم پی نخست، منی جنازه نمازیه وی کربانا، منی المیجاوی جنازه کربانا، منی جیرا دعا کربانا. و دبی پیغمبر خدا ج صحابیه را گوت گو کا ورن ترباوی شانیم بکن، ترباوی نشانیم بدن، داقنا السر ترباوی اجویرا المیج بکم و اجیرا دعا بکم. دبی پیغمبر خدا و صحابیه بری خودان چون سر مزلا چون قبرستانی ترباوی شانی پیغمبر خدا کرن. پیغمبر خدا لوی دری لمیجا ویا جنازه کر و جیرا دعا کرن و ج صحابیه را وها گوت پیغمبر خدا گو اوان قبرا گو آداگرتینا جتاریتیه بدعای من جوارا قبر منور دبن، روحنایی دبن، چونکو حقیقتا قبر دری دوا دنینن، پنجره دوا دنینن او قبر آتارینا. پیغمبر خدا گو بدعای من جمریا را گو اج اهل مقبره را دعا بکم خدا عز و جل قبرا و جوارا منور دکی، روحنایی دکی. گلی مسلمانا جوی حدیث ام چه فهم دکن؟ یک جه گو پیغمبر خدا وفاکار بو. میزنن اف پیرکا فقیر جبونا گو خزمتا جامعه دکر پشتی وفاتا وی خبره پیغمبر بمرناوی چه نبو بوجی پشتی مرناوی چو سر قبراوی و جیرا دعا کر و جنازه نمازی کر. گرک ام جی اما وفاکار بن انسانکی گو قنجیه بمهو بکی گرک مهو قنجیه و جبیر نکی. حقیقتا نها جی دوی زمانی دجی
ئینسانێک گۆ فەقیرن وەختێ گۆ وەفات دکن چەند حەبەک دچن جەنازێ وا دڤەشێرن تێنە تازیە واژی هندکن ئەمە ئینسانێ مالدار ئینسانێ خویایی وەختێ گۆ وەفات دکن تچێ سەر جەنازێ وا رێ نینە تێ ناوا تازیێ cihê rûniştinê nîna. Gelî misilmana ev pîrek yanî bi sebeb çi pêxemberê Xuda rabû çû ser qebra wê li mêja wê ya cenaze kir û jê re dua kirin bi sebeb got vê pîrekê camî paqij dikir. Êdî gelî misilmana gerek em guhê xwe bidine camiya em camiya paqij bikin. Çunku paqijkirina camiya ji exlaqê pêxembera ya ji exlaqê saliha ya. Xuda Azze ve Cella ji pêxemberê xwe ra dostê xwe ra Xelîlurrahman ra İbrahim Xelîl ra wiha got got mala min paqij bike ji bo nawanê got werin wê tewaf bikin. Gelî misilmana gelek însan hene guhdarê camiyan a xizmeta camiya dikin. Mesela ez ê çend örneka ênim yê got min bi xwe dîtina ez ê wa bêjim. Malûma memleketê ma çiyaya havînî paleyiyê mebdesta dikir. Em ji paleyiyê dihatin hinek çîmento ji bona camiyê anî bûn dûrî camiyê danî bûn. Çunku rê nediçû ber camiyê. Gundê çiya bin rê naçê her derê. Camiya ma li gund jî di orta gund de bû, di nîvê gund de bû, camiyeke mezina, camiyeke tarîxa wê kevna. Çîmento jê re lazim bûn, anî bûn li dûrî wê cihê got heta erebe wernê de li wê derê danî bûn. İnsana gundiya yê got îşê wa hebû diçûne îşê xwe wextê got êvarî divegerihin got werne mala xwe berî got herine mala xwe ew çîmento ew tûla dikişandin dibirine ber camiyê. Gelek cara ez bi bavê xwe re bûm wextê got em ji çolê dihatin êvarî ema betilî bûn me berê xwe dida malê bavê min diraşte çwalek çîmento haşa li qantirê dikir û dibir li ber camiyê didanî. Heta got ew çîmento li wir bû çiqa êvar got em divegerihane malê wî diraşte wî çwalê çîmento û li heywanê dikir dibir ber camiyê didanî. û gelek camêrê dî jî wilo got ji îşê xwe dihatin ew çîmento dibirin ber camiyê ji bona got camiyê temîr bikin. Careke dî jî dîsî bavê min ji îş hat îşê dunyayê li înşaata tişuxulî hate gund supirgê camiyê tune bû elektrîklî supirga. Bavê min supirgekek ji camiyê re kirî. Yani dilê wa wilo dixwestin got xizmeta camiyê bikin. Gelî misilmana el gund mela bûm li Tirşamê gelek cara min dît xwediyê gund muxtarê gund dihat camî temîz dikir û cihê destilmê jê paqij dikirin. û gelek cara jî pîrekê gund jî ji hevdû re digotin digot em ê çin camiyê paqij kin pencerê wê xaliyê wê cihê destilmê jê bi çemeşûrsiyê wa wilo paqij dikirin. Niha jî li Bismil el Hezretî Yusuf Camîsiyê ma camêrek heya navê wî Hacî Mihemed e Yextiyar a dewamlî cihê destilmê jê paqij dike, camiyê paqij dike, sabûnê camiyê hazir dike, yani xizmeta camiyê dewamlî dike. Êdî gelî misilmana gerek em guhdarê camiyê xwe bin. Em camiyê xwe em paqij bikin. Ji bona got miho mukafatekî mezin bibînî. Weke vê pîreka got camiya Pêxember aleyhisselam paqij dikir, Pêxemberê Xuda bi mirina wê nehsiha bû jî di pey re jî çû ser tirba wê li mêja wê ya cenaze kir
و جێرە دوعا کرد. gelek cara me bihîstiya me dîtiya insan têne camiyê got qirşikek î di camiyê de bê dibêjin hava mezê ev dere lewitiya malê ev der paqij nekiriya. Hal bikî camî mala Xuda ya. Camî mala Xuda ya gerek her kes guhdarê camiya bê û camiya paqij bike. Êdî gelî Musulmana Xuda Azze ve Cella temîzkirina camiya bêxê nesîbê me. Xuda Azze ve Cella xizmeta camiya bêxê nesîbê me. Xuda Azze ve Cella hejêkirina camiya bêxê nesîbê me. Xuda Azze ve Cella zarokê me salih bike. Xuda Azze ve Cella dêwbavê me efû bike. Xuda Azze ve Cella qelbê me paqij bike, eybê me veşêrê şîfayê ji nexweşê me re bişêne. Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bide me, di axiretê de jî qenciyê bide me û me ji ezabeyê gêr muhafaza bike. Xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin.